Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ya? Hola, me llamo Elias Kanemi, tengo 18 años, he llegado aquí hace un año cuando he llegado a Barcelona. اسمعوا شط سطور خرج السما وسط قبورة وبقيتي كدور معايا انا غاتبورة واليوم النمو جاتني عاود فكركم يزوره وسير خويا الطريق هاني جاي كلامي Es que cuando estuve en Marruecos, desde cuando estoy pequeño, a mí me gusta escribir mucho, ¿sabes? Por eso me gusta, no me gusta la calle mucho, me gusta que entro a mi casa, ¿sabes? Por escribir. Un disco escribo para mi novia, ¿sabes? Porque yo he venido aquí, ¿sabes? Yo no quiero venir aquí para dejarla en Marruecos, ¿sabes? Y sufra y todo eso. خاطر الوهيلة خاطر الاحباب خاطر كاع اي واحد يحبنا وخاطر الوالد اللي ما ينساهاش القلب. No, más adelante quiero escribir un libro, ¿sabes? Pero ahora no. Más adelante quiero sacar un libro para todo el mundo. Es que cuando estoy en Marruecos yo quiero venir aquí, ¿sabes? Porque es un sueño, como digo, porque he venido aquí porque tengo un problema con mi padre y él vive aquí, ¿sabes? Y no puedo encontrar con él en Marruecos porque estuve en la calle ahí, ¿sabes? Y mi sueño para venir aquí, cuando he llegado a Almería, ¿sabes? Es un poco muy contento, ¿sabes? Mucho y un poco miedo, porque cuando entro a fiscalía, me cogen policía, pienso que voy a volver a Marruecos, ¿sabes? Duermo mucho en la calle, ¿sabes? Subes y bajas, ¿sabes? Mucha sí, policía y todo. No, en España aquí, ¿sabes? Tengo un poco suerte porque contrato solo con gente que me ayuda. No, ahora ya estoy súper bien, ¿sabes? سمي على اسمي وهيلة خاطر الاحباب خاطر كاع اي واحد يحبنا وخاطر الوالد اللي ما ينساهاش القلب. ياو ما كانش قصدي نجرحك ما كانش قصدي نبكيك ما كانش قصدي نعطيك بدل نمشي ونخليك سبب المكتاب اللي حكم عليا وعليك كنت ناوي نفرحك كنت ناوي نديك ماشي كداب وما كاعش في النافق من النهار الاول كنت معاك بنت الناس صادق شفت معاك بعيد واخا عندي ماضي غارق وشفت معاك المستقبل وبديت مع الوقت نتسابق خرجت من القرايه وليت نخدم في مكان كان خاصني نحقق حلمك قبل ما يفوت الدان كان خمم فيك في الوالدين ونلقاك مع الزمان باغي نحقق حلمك باغي نكون فرحان قدام على الدار وكنفكر في حلمك